Adichat Monde, uei che presentam la nostra selezione literaria de Juliet de 2020. Per me, stau perdut e autres histoires de esta retorn, per Bernadette Arredon. Non l'ei pas legut, mes qu'ei place disen. Dus, 33, io besito medicau d'une autre dimension, per harib sus bio, che deși descobri ne perei pas nat spoiler. 3. Lo saucisson du condamnat per Victor Hugo, histoire d'un homme condamnat à base végétarienne per accournaggio per mudare panat saucisson quand se moriva de hami. 4. Dus pastors fumen l'erbeta per Marie-Eugène Lassarre, une histoire d'amistad bucolique de hoy en dia. 5. Contes et légendes de las mileues noits de la Tour de l'Albignac de l'Eitura et dos Ustaus Taniens, per Jean-Francesc Badalier, obra emblemática de la cultura popular de tota la Gascunya.